Program is brought to you by Lamjingba Jewelry. Good quality is our priority. Kurumjari. Times of Manipur TOMTV ki The Morning Talk raising the voice miyeng tabi singbu taram noksari. Ngasi impal da phong liba tongan pause singa kari karamba pausingna maruyo pausing oibi haibadu miyam punna khangmina bagi tanja do umtang lojage. Ngasi impal da phong liba pause singi manungda huyelan pause da naga accord sahi singi manungda loishin ba center gi achet pa firep lai haiba ramathap ki wafam ahan boina front page da phongi adu atopana kal amoromda UN Sinasinduna Nomugi Oiba Fabric Alert Meeting Pangthokre Manipur ki territorial integrity shock payaroi haiba yauna warep kaya lokre haiba pawsina ko headline ore adu makha tarakpa pawsingda nagala lagi encounter sing tak thokpa hokre maram bazar irang horakre national highway ani matam kakta thinglore airport gi fakhiba Chinese mairoi ani thadokre haiba pawsing asina huelan pawse gi ahan blamai da phongba pawsing oiri adu makha tarakpada Asian Express ta Imfan ki naga river ki nongpok thangba da ain kaina sajilamba dukal homfuga humdoi tak thokre naga peace accord ki matang da UCM na one day public alert meeting pangthok tuna warep sing lokre haba pawsing asina aikhoi headline sing oire adu atopa pawsing da assembly committee singi chairperson amasung member sing hapkhre aduga atopa amadana West Bengal dagi Ranjita da Kunjamahol award piragani haba khoi pawsing asina Asian Express ki maru pawsing oire aduga Ireipak Pauseduna Union Minister ngasi Imphal laktuna PDS ki thabak thorum sing yangsingadori haiba pawsna ahanba paw ore aduga ani shoka pawda Bharat Sarkarna NNCN IM themlaga waroisin purakani khallabadi langani haiba United Committee Manipur UCM gi wafam kotroga fonge adu atopa paw amadana DIPR gi satna kanglon nauba employee singna khanglamdrai haiba amju gi wafam kotroga fongli adu makha tarakpada sanalebak pawsedana United Committee Manipur na sinduna Imphal pangthokiba nomugi oiba public alert meeting Manipur soglabadi tungi laibak miyam lepsagani haiba pawsna koi mapung oiba pawoina fongi adu atopa paw amadana maitai seng kg amda lupa yang khai humdo yaure mathang sahidadi sak tanggadori haiba koi paw musu kod tawi adu atopa paw singdana Manipur gi honglok liba aying asagi maramda khanakre UN conclave ta Manipur gi saruk yakhibi Lisipria kangujamna Namavia ge President Unakre haba pausing asina sanalebak pause gi ahan blamai da phongba pausing oire aduga naharol thodang pause dana center amadi NNCN IM gi peace accord na Manipur kaik labadi lengak paibada yauriba minister MLA sing tekchak pugudabani haiba aikoi KS athobugi wafam asi banner headline to erga phongi aduga ato paw amadana dukal hendorak pasing ibik tawkhre haiba pawsina aikoi naharol thodang gi aikoi front line phongba pausing oire adu pongna pham pawsedana framework agreement ki waroi sinprok na bahona bada lamdam masigi apun masaktam da kaiba piba yaroi haiba pawsna headline ore aduga atopa pawsingdana MSCB na bank ranking da mari sumafam kanbangam khre maram bazar da irang horakpadigi 144 gi makhada thingba thamkhre haiba pawsingna headline ore aduga atopa pawsingdana Rambilas laktun yangsinga dauri Journalist Pensions Corpus Fund amuk hingal anaba government na thabak pakhat piu haiba amjugi wafam kotoga fongi atopa paw amadana gas phangdabi awaba mayok ragra haibagi singnaba leire haiba TDC wafam kotoga fongi haiba pawsing asina pongna pham pawsegi ahan balamai diawa maru pawsing oiri adu Shanghai Express tana ngamkhai amadi apun masaktam gi achet pawarep lokre haiba pawsna khoi ahan ba paw oire adu atopa nakal amaromdana numit 35 da lupa lak mari dising homfu humdoi sahum khonggot khi haiba pawsna ko headline oi adu atopa pawsingdana climate change ki tamthiba masak uba hore haiba hoi director haiba paw musu phonge adu mathangi pawdana nagana nalagi mathakta dukal sing tak thokre haiba pawsna khoi Shanghai Express ki adu gumlaba front line phongba pawsing oiri ngasi aikhoi gi studio da Imphal da phongliba tongan ba I pawsing sigi maroi basing khana nabagi damakta ikai khumna jaraba aikhoi gi retired senior SP Sri Posangam Sonamani, Studio Langshin Labiri, Ozabusu, TOMTV, my Kadi Taram. Chatachiri.
ꯑꯣꯖꯥ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯐꯣꯡꯉꯤꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯡ ꯄꯤꯅꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ UCM ꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ UCMꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯑꯒ ꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯒꯥ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯀꯣꯔꯗꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯣꯛꯂꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯦꯞꯆꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLA ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯕ ꯇꯦꯛꯆꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯌꯥꯎꯔꯦꯗ ꯑꯁꯤꯗꯩ ꯇꯥꯃꯣ ꯀꯩ ꯍꯥꯏ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯍꯨꯝꯐꯨ MLAs ꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯊꯤꯔꯤꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯏꯕ ꯑꯃꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯙꯔꯃꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯈꯔ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯗꯒꯤ ꯊꯥꯞꯇꯣꯛꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯇꯩ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯅ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁ ꯑꯐ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯨ ꯆꯣꯡꯁꯤꯟꯗꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯨ ꯆꯣꯡꯁꯤꯟꯗꯅ NGO ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯨ ꯆꯣꯡꯁꯤꯟꯗꯅ ꯑꯣꯚꯔꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯁꯨ ꯆꯣꯡꯁꯤꯟꯗꯅ ꯑꯟꯗꯔꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯁꯨ ꯆꯣꯡꯁꯤꯟꯗꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯏꯔꯣꯏꯗꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯩ ngasi manipur saktam manipur gi integrity se kairak patarabadi chief minister su leiroi minister su leiroi sarkar su leiroi khanni jengbiu 100% gi manungda 92% sina hajik leiba peace accord so called peace accord siga manipur gi akhoi gi ngamkhai digi 92% lok thokraga mohida government of india na Naga singna peace accords ke taliba demands singye phangiba tarade Manipur de kari thokna lehoga diga only 8% ke lokta kam khaidokro turin khaidokro nala mem khaidokro koi turin macham khaidokro 7% nata lehorgani kari no koi Manipur sarkar ne khanbiri bisem khanbira madi jai aduga adumgi will power se adumgi ichha shakti to biningba tawdaba yade haibeduga chumna rhetoric oina haidana khotna tawdana khotna ta chumna public sum pelhan ba akoi ye public sing je laga akoi lollipop ama mithai am piraga pelhan bagi bhap ta public na yamna ugum tawi manipur kanbada manipur kairak tanjada public mayam gi masi tekchak punamak loina manipur sarkar manipur lengak ta puri mayam na loina pugidabni masi Nagaland gi or Naga peace accord ta mohid apabasaru government of India ga makoi janaraga pibada phangbada akoi karisu koi hainingai leite rather akoi yam haraugi adu Manipur gi integrity gi matangda ai as a Manipur gi citizen amo oina inchi ama makoi akoi Manipur de khaidokpa yaroi loina na ngarang UCM na khangde any civil society organizations na afaba points mem thangali puna mukta loin haibe tar matam yamna mangragani maduna any mohide khangde moidi any incentive piba khotpa toba khotpa everything we agreed but that should be regulated from the government of Manipur ge through the chingdali bichina sing phajana moisi chakot sunu moisi yamna chakot thorangde yamna khu saruk yaminasi harau yapan mayam puna Manipur loin punna leminasi aduga Manipur sarkar I caution you I request you I warn you public mayam ge feeling punamak se adom yamna thuna khangbiu natrabadini it will be too late maram dhan ke tekchak sidi chumna mi manga tara kun kunthra siraga adom na penba tobiganu mi lishing lakh ke la thork doribese mi kaya sigani sacrifice tawrgen leibang aktangai rabani so too little too late haibado Manipur sarkar tobigan still you have time aduna khanbiu natrabade public pressure ne henman gana Manipur da leba 60 MLAs loina Manipur thado ga loini chen bagi phim da legani adu before it is too late khandabiu hairiba punamak se as a Manipur citizen oina akoi thorkodoriba masi laibe tsunami ase mase thingnana ba honadaba sunga yade haibese mai thamjege oja sayrak sida akoi UCM na sungarang ba meeting pangthokna adu decision kya ama logre akoi approval collective oiba adu sayrak sida akoi gi BJP ge national secretary su oriba du north east in charge oriba akoi Ram Madhav na nan Nagaland gi wakha da pangthokhiba adu mifam amada saruk ya phungdokhibada Naga accord sahi sibung da lotion da center na achet firep leire mosibamna akoi Naga praja sina shanti amasung development proponga mani haba phum phungdokhi
ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯥꯒꯥ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯁꯤ 15ꯗ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯀꯣꯔꯗꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯥꯁ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯀꯦꯝꯄꯦꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯔꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯩ ꯍꯥꯏ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯃꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯅꯥꯒꯥ ꯍꯤꯜꯁ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯥꯡ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯐ꯭ꯔꯟꯇꯤꯌꯔ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯅꯥꯒꯥ ꯍꯤꯜꯁ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯥꯡ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯜꯂꯛꯏꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯁꯦ ꯐꯩ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯩꯗꯤ ꯇꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯨꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯡꯆꯥ ꯆꯥꯔ ꯄꯨꯡꯍꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯈꯣꯏꯗꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯦ ꯇꯥꯜꯂꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯟꯒ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯤ ꯇꯥꯟꯒꯅꯤ ꯐꯪꯕ ꯐꯪꯗꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯥꯔꯩ ꯊꯣꯛꯏ ꯉꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯊꯔꯣꯏꯅ ꯆꯠꯄꯗꯧꯅ ꯊꯔꯣꯏ ꯆꯠꯄꯗꯧꯅ ꯆꯍꯤ 90-80ꯁꯤꯃꯨꯛꯅ ꯇꯥꯜꯂꯛꯄ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯃꯥꯎ ꯌꯧꯁꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯔꯦ ꯊꯔꯣꯏꯁꯦ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯈꯔꯗꯤ 5%, 10%, 15%, 20% ꯃꯣꯏ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯅ ꯐꯪꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯃꯇꯨꯡꯗ 75%ꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯕꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯜꯂ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯨꯡꯕ ꯃꯣꯏ ꯐꯪꯈꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯋꯥꯠ ꯑꯦꯚꯔ ꯃꯣꯏꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯇꯥꯟꯖꯕꯗ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯍꯦꯄꯤ Nagaland independent pangba we will be more happy aduga Manipur kaidaba Manipur thugaidaba punamuk aduga khanni jengmi ngasai hajigido minute amagi mamangda Naga Student Federation na Delhi the mass public akoi Naga court se thuna solution mi tomose as akoi Indian ki freedom akoi liberty article the 3 p swan mohin tobu de karim takai de akoi di madugi mahutta akoi ni kari mayok na sige kari tausige akoi gi mayam आदरी नागालैंड तौरीबसे नागालैंड सरकार सु लोनी जावी अंडरग्राउंड सु जावी ओवरग्राउंड सु जावी सिविल सोसाइटी सु जावी मदर एसोसिएशन जावी स्टूडेंट ग्रुप जावी नागागी कोस ने हरबदे मयाम पुन्न पुलप पुन्न चप मानरगा खोंगदांग अमतदोनी चपमिने मणिपुर दे कोई दे फुनदरदी चैनदरदी अमन अमन नुंग लंगनदरदी अमन अमगे क्रिटिसाइज तौद्रबदी अखोइसे वैखुनीना अखोइसे कदुंगसु पेन मनाइदे मणिपुर मुलनबा सरकारना लेंगा पुरी मयाम सिंह खोमजन अफब सरुक मयाम अखोई सबने होनदबनीना मस सरकार दायित्व पुगदबनी तेक्चाक पुनमुक मणिपुर सरकार लेंगा पुबने लोइन पुगदबनी है रेडी लेबिउ है थमजगे अतोप पाव अखोई लमदम से लेमिने कांगलुक मसेन नुंसीदना अखोई अमत ओइन हिंगिननबा अखोई अमगम कोऑपरेशन पिननबगी वखलोल अखोई लेबाकना अखोई लेंगाकना अमसुम मियामना अखोई मियाम संतोक लेरिंगै सेरक्ता याम नुंगाइतबा थौदो अम हाइबताय अखोई सनापति डिस्ट्रिक्ट की अखोई मराम खुनगा अखोई मखान खुनगी अनी मरक्ता लम डिस्प्यूट की अखोई युम कई मै थानाखिबी थौदोक थोखरे थौदोदगी मखा तारकपोइना ngarangsi अखोई खुल अनी खुजासिंग मरक्ता अमुहन टेंशन लाकबदगी मफमदुदा स्टेट सरकार की माइकैदगी अमसुम पुलिस माइकैदगी 144 थमगा थिंगबा थमी Hojik whatever selection that koi sarkana kasudi tawroi generally we sing fanaba honari haiba koi chief minister ben phang phungdok pulekre adu hawikti nakal ani gi bog tension chi wang khatna rakpana pamdo thoksim makatan tholok kadai paina bali nari se selection da sarkana kari feb lo honing yagi sarkarna masi yam important role lo do shu ya roi chingmi gi yam na phajibu su yam lei adu moi akai bi su yam na lei say example ayam ko Nagaland lakchege or Arunachal Pradesh mate lakchege मतलब ममदे हेड हंटिंग हाइदन अमन अमो उनबा यादबा अमन अमो उनबा हाटनबा सुनबा खोटनबा से मसे मामांगन से तौरमे मस नागालैंड की हिस्ट्री से ले अरुणाचल के पार्ट एंड पार्सल डिस्ट्रिक्ट होम से ले मोइसे अमन अमो उबते हाटनबा खोटनबा माई माई खुन खुन से उनबा यादनदबा असे तौर हजुक्ति मदु यामने सिविलाइज ओबलाए एडमिनिस्ट्रेशन civil society organizations laile shu herikpa mayam na mase laibak thibani maram da thoibi incident se mase kashu thorukpa nati lam khajik tang che in namdigi tonglabani Manipur sarkar na yam nu thun mase taishan bidna adi group ani gi loina mau maram ngaktani loina maram gi ngaktani khajik tani moise akoi gi lethok lisin tobagi tobada district administration gi dc na su yam kan honori haina akoi taba phangjai Manipur sarkar su yam kan attention pibi re haina tai attention to natana responsible ministers for example maudigi akoi maram mau maram gonte lakpa koi honorable minister akoi Mr. Dekho Sap lady moi majam young dynamic oibani mau kumadi sinebi dina lengak na tawdana yarga honorable chief minister na hoi akoi thodok kudumak to honorable chief minister chappa isamasi matik ti cha de to bhamju thokte adu honorable minister PH gi Mr. Daiko Sap koi sinadana tawdana ko macha thula tai sanba masa phawsaruk ta masa ko merik pina mai jawbi na thok tring da masa solution binaba haibi samtang ai sarkar da hangachege ja adu atopa pause sine yauna pamaro ya pause ngi marak ta ja khoi gi
population की machine की सुबह गलत पदो कोई लंबी थोंग चतुक चुशन दी पिक तक कोई अवाव मायोक नरग लेंगे सड़क कोई सरकार की माइकई बुदी लंबी सोंखरा सेम साब तौरी अदु इम्फाल की तोंगान तोंगान फम सिंग लेबा फुट पासिंग अदि तोंगान तोंगान ड्रेन सिंग मथक लनाई मिओई कया अमना कोई रनाई उन शीन नरक पोट और पार्किंग और दुकान की पोसे याम लापगी सांग लंबी में लेरी मसंग हदक बरी पुलिस ना कोई तोंगान तोंगान फम सिंग दा कोई लेरंबा इनकोर्सर सिंग हाइदे फुटपाथ की मथक लेरंबा दुकान फम लम कयाम तथोक थबक तौरी ngarang su khoi naga nala gi paring gi mathak da niyam kaina sarama mayam police na takhai gi thoguk legre masima afabu khongthang ni lawi adu masai da makha ta na kai ne akan bi step changning ba legi masi de thing ro yani mamang ida hoi sigi sarkar na order matung inna SP traffic na Miss Khosnam Sarmana man ngarang torius as per the direction of the government torius yam phai togudam ni खंगने एनक्रोचमेंट तो भाई से ngasi तो हन सुया यादे सी नाला नागा नाला तनते anywhere any की फील्ड और any मफम दा मसे लोइन तखाई दो मसे लोइन लखोक दम आइन न ज्यादा भाई ददी मसे कोई मिनिस्टर की लमनते ट्राइबल की लमनते कोई मिते लमनते अदि वालेते मसे आइन से लोइन इक्वल ओइगदमनी मयम लोइन जाम थोई अदनजी सरकार न तो बिदि से फई मसे तख्थबिउ अतिशु तख्थबिउ अकन फोर्स पे सरकार न मसे अरान बथब के मणिपुर से इम्फाल से कनगे हाइब तारबदि मणिपुर से कनगे हाइब तारबदि सुमानी इलीगल एनक्रोचमेंट तौन तौबसे सरकार से यामन सोनबा डिसीजन लोब ngam दबदे तौबिगनो तौबिरि हजिति याम फजे तौबिउ सर प्लीज यू गो हेड ममांगी द पार्लियामेंट सरकार ऑनरेबल former chief minister Ibobi mayam na phatte su hai phai su hai ngasi kun lambi chatpa khopada airport tagi Kasampa joba Rasbhavan joba ngasi kun Singamai joba Lilong joba mafam pham punamuk ngasi lam khoi gi mi gi building khoi compensation piraga thugai dan ko kai lokthon khotna torami mayam na mapo curse ti togi adubu curse to butar so man chehi cham gi matung na kari thokna hai se Manipur citizens ngasi kun airport tan joba da minitara da khoi jori minitara ma thoin thori jori hani phim do lem tar pung khai mi chang musu jare manamud सरकार मयाम पुनः नुसीन बसु होने बियु मयाम की जेक न बसु अफव थबक तो दे जेक न बखर दी सरकार ने सो मदु की दायित्व लोबी हराउ तायम लोबी नत्र बदी इम्फाल कनंग मोय मणिपुर कनंग मोय प्लीज गो अहेड तौरी से विद द फुल फोर्स एंड द फुल स्ट्रेंथ ऑफ पावर लोइन तौरगा जेसीबी मंगाम तराम तौरगा थुगाइबे जाब पुलपुन लोइन थुगाइबियो मदु तौखो मणिपुर से अखै कानून लै अखै चन्न पथाप लै और सरकार से जमने स्ट्रांग ओइ हाइबे से खंगन बिदब सुंगा याते अफव तबक नि तोबियो अमो बताओ पुलिस ना अमसु लोखल सेक्शन थोरांग सरो मोइना पुलिस की मसा अमसु ओइ ट्रैफिक पुलिस की वफम अमसु कोर्ट तौर फोंगी दाओ अखै लेबाक से मोटर व्हीकल एमएमएन एक्स अखोई किनो से 2019 से चतना मतुंग अखोई लमदम से जो स्टेट से जो अखोई अखोई ट्रैफिक पुलिस ने तोंगान तोंगान थोरांग कया ट्रैफिक की खुदोंग थिबा थोक्तनबा लखोले अदुगी चरक अमोइना अखोई संगाई एक्सप्रेस ता को तोरप पावमुदा नुमित तरा ग निपानी दा लुपा लाख मरी ग लिसिंग होमफुगा हुमदोई से हुम से अखोई ट्रैफिक की नियम काइना लाख सिंदई खोंगत पंगम ख्रेबा पावमुसु यावि तामु सिदि कहे यिंग बिया मसे ट्रैफिक की हाइबे आई इततदनसु फॉर्म क्या दे से आई यम हंगचगरे सरकार दा ट्रैफिक है से ट्रैफिक कांस्टेबल थम से कैसे तब पोस्ट है मैम खनबीगनो मैम की खुदों चाब मैम की खुदों थीब क्या मुरुम से कन्नबईदमक्ता ट्रैफिक से मान रेगुलेट तौर अखोई सोइदनब ngang है तौन अखोई नहारोन और अखोई अहलोन से लम हेनब क्या मुरुम सिना ट्रैफिक के सिग्नल पीना ट्रैफिक के सिपाही ने लेपु है नंपूर थौजन खोप तब से मणिपुर से कोई चौखट लेब से कोई ख्वाइदे चौखटब अखोई कोकनी ख्वाइदे चौखटब लेपाकनी है ईशान जाजे से एग्जाम्पल हजी ब्रीथ एनालाइजर क्या ngarang tahuk tangaydi chehi kunthar ni phugi mamang da Tamil Nadu se ko dry state or Patanjada Andhra Pradesh na manamu dry state oidadna adige Goa sorry koi ge Pondicherry su maso dry state na te Tamil Nadu ko loi thengna bane adu kanigi okay Pondicherry de lakpa passengers sing adige Andhra Pradesh se lakpa mayam punam se ju se bhari de leire ju se bhari de th lakmani na chehi kunthar ni phu rom mamang da breath analyzer haidana chin da thamaga bus ta kakhala bus pun loina khama mi se sor holalaga adige asang baga napu mo se go thokum tawi ai mamang de u gibeda adum khudak ta phabang mi akhui gi di two wheeler
3-wheeler मदिगे प्लस गाड़ी थोबु सिंगसन उसित बसे हेलमेट जाउदबा मी हुम तोंगजनबा ट्रैफिक की कोई की सिग्नल से थुगाइरग चटपम जू थोबु सिदी शूट टाइप पुनबा मी से भारी द थंगबनी अदु कदाइ बो कोई सिपायम ने मोइदा खाम कार दे कुमथरग तो हाइदि ngंगबनी असिदी आई हाइब ngमजेद्री अदु खर बहु ब्रिट एनालाइजर की तोरिबा खोलिबा ट्रैफिक की नॉर्म्स रेगुलेशन से फुल्ली मसे चलन बियो अदुगा अइना मणिपुर सरकार देन हंग चौरे हाना सोनी यम खुद लोन ने हंग चगरे ट्रैफिक पुलिस लेडी सिपाही से यामना मसिंग यामदबा यामना मतिक चाबा हेती नुपी मचा सिंगसु याम लई इवन एसपी मसा इज क्वाइट गुड एक्टिव अदुबु नुपी की खर सोनबा मागी मतम लेरी माना कोई नुपा दं तोबं ngमदबु लेरी अई मासु नुपी ने अई चासु नुपी ने अई नुपी सु नुपी ने नुपी पुन नुपा खर खैतन खेन बमदे लेरी अदु नुपा मतिक चाबा खर लम खर हेनबा मी खर पुलिस खर पुरक्तना मरमदी लोहा को काटता है जोत न जोत कक्तरबदी जोत कोई कक्प यादे है खर टॉप अइब ट्रैफिक की सिगल लेदन फाब खोटप खर तौबीदब सुंग यादे कोई यामन फत्री यामन उसित्री यामन कोई सरकार से उसितबगे मोंग दो ओइने तौबसे मसी याम मी ममंग इकाई अखोई चौखटले ने तौरिसे अखोई चौखटपे सिम्पटोम अखोई अमत हिबो लेत्री ट्रैफिक सी मोहिन मोन याम मनिंग मखा तौन तौनिंग बत तौन लेरे हाइबसे को उब फंगी सरकार मसे खर कने अखोई ये अखोई चेराक से खर अकन मोने पीबी यामना दरकार लई हाइबसे दा हंग चगे मियंग ताबी बसेंग मिकुप अबतंगी काइना बतंजा लौजगे याम थुन हंजरके मियंग तादु लेगो Kangla food product ti iram dong gi aseng ma mahong yeng dio garlic mixer khata natana kangla gi no food item singi mahok khangla bada ngauroi daw kana bu leibagi Kangla Manipur ihan hanbo oina lamjingba jewelry na market ta phangba sana mayam sigi quality check tawbagi khudong chaba pijari Adom ki leijariba sanada yauriba alloy amadi elements kaya gi chang marik chumna accurate quality amadi quantity ga loina na khanganba ngamlagani lamjingba jewelry na pijariba khudong chaba asi lobi hau adom gi sana adu sengi natraga sengde haiba gi chingnaba du kokhanbiyo akupa marol gi damak lamjingba jewelry da lengsinbirao Lamjingba jewelry good quality is our priority. This program is brought to you by Lamjingba Jewelry. Good quality is our priority. मियंग ताबी बसिंगो अमुक खन ताराम लोकसरी ओजा खोई ngasi मखा तारक पसदी अखोई याम नुंगनांगने ओइबा पावम हाई ताइ सना लेबाक ता पाव से कोई सार कवर तवे अखोई लमदम से थोकचरीबा मैथै सेंगसी केजी मदे लुपा यांखै गु हुमदो यौरे मथंगी सैदे कोई चाक तांगबगी थोदोकसिंग थोलगद्रा एबा मी पाइनिगा यो पावम गु फोंगी हौजिक ममांग दा कोई लमदम सिदा कोई नुंग मपुंग फाना सुदबा अदुना कोई लबुक कया मै लौ पानबो ngमदबगी कोई अवा मायोकनग लेंगे सेरखिदा कोई लमदम से थोकसे मैथै सेंगना केजी मदे लुपा यांखै गु हुमदो यौरक पदु मपुंग फाना सु फंगतब लेबिसिदा अखोई मथंगी सहीगी दबकदे कोई कई थौरांग लोखप याबी अपाम के लेबी मसे मणिपुर सरकार थोदोकंदोकना कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर न मसे याम न मसे अफब तबत करी तोर फगनी है मसे खंदबियु चुमी कोई इकंगना अखोई लेपाक से 7
टी ब्लॉक से पूरा अखोई लो उब यादन हंदकती लेबक थीदना करगम इंडिया के मेनलैंड 70-80% से लोइन इसिंग थुम लुपख्रे मणिपुर नोंग चूदबदगी अखोई लो उब फंगुदब 70 ब्लॉक से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से याबीरे मसीगी मोई कंपेंसेट पीगनी कंपेंसेशन तौगनी पीगनी खोकन हाइबिस से हराउरी अमरमद अखोन थवाई नुंगाई तो मणिपुरी हाइबिस अखोन मणिपुर चाखुद अखोन हराउजरिबम ख्वाइदे अखोन पोंजरबिस मणिपुर की चेंगनी चेंग हाइसिबु अखोई इमाली पाक्ति थोकप चेंग हाइसि फंगत्रबा यामना वाना थोलप तारदी अखोई स्काई रॉकेटिंग हाइदर ममन से सुम हेंगकन हेगद लुपा चाम अखोई लुपा चाम भाव किलो द था अनिहु मनुंग से योगद ममाली मन सरकार ने मसिम तंग एग्रीकल्चर मिनिस्टर और कंसर्न लेबा अखोई ऑफिस की मकोक सिंग लेंगा के मकोक सिंग तान बिदन करी तौर फगनी हाइबसे खर मसे जंगहनबिउ लोन ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस तो याम फजन तौबीरी अदुगो मेदी चेंग से ममन खतंग हंदनगे मोय ममन से लेपनब तौगे हाइब तारबदी अखोई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की मीटिंग राम बिलास पासवान ऑनरेबल मिनिस्टर लाकदुरी मसिगा अखोई मणिपुर की चेंग मपांदी पुरक से खर फबा चेंग सिंग खर यामने पुरक्तना पब्लिक की मफम द खर को थुंगनब याम थुन थुंगनब तारबदी अखोई मणिपुर की चेंग से मपांद तोइन खर चली खर न यंगबिउ कनगी तदुबी लालगम माउ जोदने तंजादा मणिपुर की फौ से कयामने चटके हाइबस नोंगमदे ट्रक मरी मंगा से नोंगमदे चले चुमे अखोई अते अते स्टेट की लौरी अखोई थाबम थोई अदुब अखोई की लेपाक सिग चनिंगाई लेरक्तर ममन सुम हेंगलक तारबा असिगी मरकता अखोई की तदुबिदी हंदोग मा अखोई माउगी मरकता ट्रक मयाम तौर थारिबा इम्फाल एयर कंडीशन रूम आइवरी टावर मैम खंगरोय मरम लंबी चतबनी बायर बायर दूरबीन थार येंगदी सोदन उगनी मखा कदौरगे है मोई मतम लेरोय मरम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस खर फजन तहलदी अखोई चेंग ममन से खतंग तहनब जागनी मणिपुर चेंग से मैम चानिंगबनीना इंडिया मफम फम पूरी आई सामू मपान चटप तंजर किलो 5 10 एज ए प्रेजेंटेशन आई इमानबसिंग करीमत पीब ngam चेंग किलो 5 किलो 10 हाइसे मिपम पुनम लोइन अयाम बसे 90% से पूरी गातन बायर द खंगदी बाय ट्रेन द खंगदी असुगम इम्पोर्टेंट ओय अखोई गिदी मेदी चेंग और मणिपुरी चेंग हाइबसे आई मणिपुरी चेंग हाइजगे मणिपुर की चेंग चिंग दलेबसु तम दलेबसु अखोई अमत्तनि अखोई की चेंग से अखोई इमाइनी अखोई मणिपुर की मसे ख्वाइदगी मरु ओइबा अखोई पोथोक अमनी मसे ममन हेंगतनबा मसे अमतंग कर्म मोंग तौर मसे माकी ममन से कंट्रोल तौर थंबिगदगे हाइबसे ngasi होन मसे अमतंग खनेबिदि जाम नुंगाई जगनीदा हाइबसे अमतंग आई थमजेगे ओजा हजिकी पाउसिगा रिलेटेड ओइबा अखोई लमदम से मालेम द क्लाइमेट चेंज अखोई अहुक लाकबदी मियाम नुंगनांगनि सेरक सिदा अखोई UN conclave the show yakibi lamdam sigi sahi tere khatangai bi mahiroi lashipria kangu jamna namavia gi president unadana climate change matang da ma yo khaloi kya puthokhi da ka yen lobi Dharmendra aidi mase mangra taibangna gyanam ai tade chahi tanit shuri angang Lishipria how great you are my daughter or my granddaughter चाहे तरह तो शुरू अंगांग से न चले नामीबिया की प्रेसिडेंट और कोई रिपब्लिक ऑफ कोंगो की प्रेसिडेंट अते अते प्रेसिडेंट मैम मान उन्हें नोबेल लॉरेट के मैम पुनम उन्हें कोई लोंडा द अंगोला द का तौदर मान स्पीच का पीट न खोतना तौरी बस नसे मणिपुर लेपाक मार्क से मणिपुर रिप्रेजेंट तौबनी मार्क कम्युनिटी मचा से पृथ्वी द कोई यम तांग न थोकनी इबे मनंग यू गो हेड अकोई मणिपुर पुनम प्रजा पुनमुना नमा नपाता नतन खोई मैम पुनंगु जयफरोल पीरी ngasi malala pakistan da adigi pakistan ki terrorist singna mohina muslim nupijin like tamba yade habiti nongmain ka phato ki dama ko shoki wedigi ngasi ma pakistan thadu ma akoi gi uk de chakre or america da ma kai kar chatun tong leiri ngasi ma nobel laureate ori man beti bachao beti parao habi gi bhap nupi like tam ngidam ni haidar mama gi de man toroktan ngasi ma prithvi gi ma chaitra ni thoi gi ma pan thoki ben akoi de chahi tarit gi mase prithvi ta mase ihan han bu orangune how 17-year girl old girl mapan thokpon bu akoi gi wangang bu da hangoi ba akoi miti khisi mana america africa de chatlaga mana nganguri ba mana address piri ba mana mayam du unri ba mana hairi ba se ngasi akoi luanda angola shil leidi ba namibia da
ngasi asa ing se mathang ka sum onerak pa sina masigi akhoi climate change jam lai masi swain tor phagidamni u thar phagidamni si tor phagidamni hana mana world gi mayam akhoi masak na mayam punam tu gi mamang da mana ke speed ga mana ke convince to ngang se really I salute you bema ma pu pok mama ma pa pu su ai ni salute to jeri manipuri moina manipur gi praja mo oina ai hakna yamna pongjeri ai ta natana mayam punam prithvi de leiba manipuri punam mo yamna pongang yam pongjani ngai ni habis ma se ai misun tari thamjege oza yam nuai je ngasi oza ge sin matam kya kai thuk pira kanda TOMTV ge sigumba morning talk raising the voice ta ekoi ngasi lamdam sida phone yo pau che singi modu yo pau sin khar khana bi ta oza bu su amuk khana TOMTV mai kai de thak cha phongdok jare thank you Dharmendra thank you very much miyeng tabi ba sing ngasi go na de TOMTV na sandok saba the morning talk raising the voice matang ngasi da miyang puna mukta ge kai na bi tanja do lojari pinabirsi. This program is brought to you by Lamjingba Jewelry. Good quality is our priority.